Radio Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Amakuru ya mu gitondo cy'uyu munsi. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani turi umwaka wa 2026. Ngewe baramutsa ndi Fiston Felix Habineza. Reka dutere amakuru yacu tubabwira ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange azatangazwa ku itariki 20 Kanama no kuvuga mu cyumweru gitaha. Iki kigo cyatangaje ko amanota azatangazwa y'abarangije amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ibizamini bya leta mu mashuri abanza byakozwe n'abanyeshuri bajya ku 277,152 barimo abarenga 900 bafite ubumuga bakoze ibizamini biteguwe cyangwa se biteguye kandi bakaba baranabiteguriwe mu buryo bwihariye kandi buhuje n'imiterere y'ubumuga bafite. Ibizamini bya leta by'umwaka wa 2025-2026 by'amashuri yisumbuye byo byitabiriwe n'abakandida bagera ku 258,255 barimo abajya ku 149,533 bo mu cyiciro rusange O level. Tubutse ko igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri ya 2026-2027 kizatangira ku itariki 7 Nzeri no kuvuga ukwezi gutaha. Bene makuru abasesengura politike mpuzamahanga basanga inama nyinshi zitakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe icyo gihugu nyine kitaritandukanya n'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru na Tito Dusabiremo. 12 na 13 z'uku kwezi kwa munani intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira i Geneve mu Busuwisi zisuzuma intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington tariki 27 Kamena umwaka ushize. Yari inshuro ya gatandatu izo ntumwa zihuzwa n'ingingo. Impande zombi kandi zanemeranijwe ko mu kwezi kwa 10 uyu mwaka hazaba indi nama yo gutegura ibikorwa bihuriweho izavugururirwamo amabwiriza abigenga. Ambasaderi Joseph Mutababa na Gatabazi Tite bakurikiranira hafi politiki y'akarere basanga hari icyizere gike ku musaruro uzava mu nama ziri imbere mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaritandukanya na FDLR. Imaze kuba igisinda zibara rwose. Mbere muri 2002 turi i Nairobi kugeza muri 2006 twabonye ibintu bya Kongo, twabonye ibintu byo mu karere, tugatanga umuti, tugatanga ibisubizo. Ariko kuva icyo gihe ibyagiye biba nyuma bitego ni byinshi. None wareba ugasanga uyu munsi umuntu ambwiye ngo hari indi nama igiye kubera Geneva ku cya kibazo twize mu myaka 15-20 ishize. Uraza tese ibintu byose twemeje cyagiye ko byatanga umuti w'ikibazo, kuko ikibazo ntabwo kigize gihinduka. FDL na FARDC ni bamwe, kuko iyo ukoze kuri FDL FARDC aratonekana, wakora kuri FARDC FDL agatonekana. Kubwo rero ngo bwira umwe akure yundi amwikureho ntabwo ikintu cyoroshye. Washington iravuga neutralisation ya FDL. Kudemobiliza ni kunyaga intwaro mukanakora gahunda yo gusubiza abantu mu buzima busanzwe. Neutralisation ni kubafata ukabanyaga intwaro ukanababuza uburyo bwose bari bafite muri connection zabo. FDLR tuzi ko ziri muri Kongo kuva imyaka n'imyaka. FDLR ziracuruza. FDLR zifite ama investissement i Burundi. FDLR zifite abayoboke bakomeye i Buraya. FDLR ibona amakotisation aturutse hirya no hino. Ibyo byose nibyo bijya muri neutralisation. Abasesenguzi kandi basanga igihe kigeze ngo ibihugu birimo n'ibifite ijambo rikomeye mu muryango w'abibumbye byombe ko gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku mizi yacyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi
byasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa byihuse gahunda ifatika yo gusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro ya Washington. Inyandiko yemejwe mu biganiro bya Rwanda mu Kwakira kwa 2024 nyuma iza gushyirwa mu bigize amasezerano ya Washington yashyizweho umukono tariki 27 Kamena umwaka ushize. Iyo nyandiko isobanura mu buryo burambuye uko ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa n'uko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwari rwashyizeho kubera ikibazo cy'umutekano warwo. Tito Dusabire murakoze cyane. Arikepiskopi Antoine Cardinal Kambanda yasabye ababyeyi n'abarezi gufatanya no kubaka umuryango bahereye mu mizi kuko bituma imiryango ikomera. Yabigarutseho kuri wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani ubwo hizizwaga yubile y'imyaka 50 Paroisse Cathedrale Saint Michel ya Arkidiocese ya Kigali imaze ishinzwe. Inkuru ya Nadine Muhoza. Ni yubile yahuriranye no kwizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya witabiriwe n'abakristu gatolika batandukanye bo muri paruwasi zigize Arkidiocese ya Kigali. Mu gitambo cy'Ukaristiya cyo gushimira Imana cyatuwe na Arkiyepiskopi wa Kigali nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yavuze ko impamvu iyi yubile yahurijwe hamwe n'umuryango ari uko ari wo musingi wa byose. Uko yubile dushishikariza intumbero dufite mu komeza no gushyira imbaraga mu iyogezabutumwa ry'ingo ry'imiryango. Niyo mpamvu na yubile twayigize yubile y'umuryango. Mu rugo niho iyogezabutumwa rihera. Insanganyamatsiko yacu ni urugo igicumbi cy'iyogezabutumwa n'amizero ya Kiliziya. Iyo umwana amenya ijambo ry'Imana bwa mbere, wamenyera Imana kuyikunda no kuyizera, akayiragiza, akayiyambaza, akayubaha, ukaba umuhaye umusingi wo kuzaba umukristo w'ingirakamaro. Niyo wava imihamagaro yose, niyo wava ingo nziza za gikristo, niyo musingi Kiliziya yubakiye. Mbasaba rero kugira ngo dufatanye, ababyeyi barizi abasaseredoti biyeguriye Imana kugira ngo twubake Kiliziya yacu duhereye mu mizi. Dusabeza Adelaide umukristo wo muri Paroisse Cathedrale Saint Michel yagaragaje ko iyi yubile isobanuye ikintu gikomeye kuri we. Ndi umukristo wa Paroisse Cathedrale Saint Michel, nkaba naranayivukiyemo, nkaba nkirimo kugeza kuri uyu munsi. Ni ibyishimo byinshi kuri njyewe kubera ko ntabwo namenye n'ukuntu nabivuga. Kuba narazutse mu kwezi kwa gatatu muri 2026, ababyeyi banjye bakambatisha nyuma y'amezi 6 mvutse. Ni ibyishimo byinshi cyane nubwo badahari uyu munsi. Mu kanya rero kubera marene wanjye bamperekeje nshyingirwa, numvise ari ikintu gikomeye cyane kuba ngeze uyu munsi nkiri umukristo. Ndashimira ababyeyi banjye kuba barantwiye nkiri umwana mutoya, bakantoza kuba muri Kiliziya, bakarinda batambuka nkirimo, na n'ubu bakankingira. Umubyeyi papa niwe wankingiye, mama yari yaratambutse, ariko kuba yarankingiye akansiga muri Kiliziya nkashinga n'ubwo w'umukristo, nkaba ndimo nitagatifuriza by'umwihariko muri communauté de catéchuménite. Ifasha rero kugira ngo mpure na Nyagasani mu mateka, mu buzima bwa buri munsi, muri communauté n'abavandimwe, ku buryo ni ikintu kinkomeza. Nkaba nsaba Imana ngo n'abandi batazi Imana bayimenye, nabo bavuka ubwa kabiri n'uko bavutse ubwa kabiri. Perezida w'inama nkuru ya Arkidiocese ya Kigali yavuze ko abakristo bishimira ubufatanye na Kiliziya mu kubaka ubumwe. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, abakristo ba Arkidiocese ya Kigali bandumye ngo mbabwire ko bishimye kandi bishimira ubufatanye buri hagati y'abasaseredoti mwaragize za paruwasi zabo n'abarayiki kugira ngo Kiliziya umuryango w'Imana ukure mu kubaka ubumwe bw'abakristo, mu gusakaza urukundo rw'Imana mu bana b'u Rwanda, ndetse no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda n'abaturarwanda. Abarayiki barabizeza ko bazakomeza ubwo bufatanye mu bihe biri imbere bijyanye n'iterambere rya Kiliziya yacu. Ubwayo yavutse mu 1963 iragizwa Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru Notre Dame de l'Assomption.
paruwasi Cathedrale Saint Michel nk'icyicaro gikuru cya arkiyepiskopi ari naho hari intebe ye yashinzwe mu 1976 iragizwe mutagatifu Michael Saint Michel. Kuva mu 1976 arkidiyoseze ya Kigali ishingwa yari ifite paruwasi 17 ubu zikaba zimaze kuba 44 n'izindi zitegura gushingwa. Nadine Muhoza, i Kigali. Urakoze Nadine Muhoza. Abatuye mu duce dutandukanye twacururizwagamo inzoga zitujuje ubuziranenge hano mu mujyi wa Kigali bari gushima cyane icyemezo cya leta cyo guhagarika izo nzoga kuko ngo byaciye urugomo rwakorwaga n'ababaga banyoye izo nzoga zitujuje ubuziranenge, none ubu bakaba bafite umutekano usesuye. Bezanje Akimana. Hashize iminsi 10 Rwanda FDA ishyize ahagaragara itangazo rihagarika inzoga zitujuje ubuziranenge. Guhera icyo gihe hakorerwaga n'ahacururizwaga izo nzoga hose harafunzwe. Inaha kera wari umudugudu utagira ishusho udafite uko usa, harangwaga inzoga nyinshi mbi cyane, ariko leta yafatikanije n'abaturage guca izo nzoga. Abantu nyine bari barihebye babayeho nabi, ariko turashimira leta yagize icyo ikora mu mudugudu wacu. Ubu ngubu kuva byahagarikwa, ubu urabona ko abantu bose hano baratuje ubu ngubu, ariko mu minsi ishize ntabwo namwe byabemeraga kuba mwahagarara hano kugira ngo kubera ikibazo cy'ubusinzi. Ibi babihuriyeho n'abaturage bo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge bavuga ko ihagarikwa ry'izi nzoga ryagize uruhare mu kunoza umutekano w'abaturage. Hari habi cyane, ariko ubu ngubu twumva tufite umudendezo, nta kibazo dufite. Hari abantu ukabona gushikuje n'ikintu, leta turayishima cyane cyane, ibyo yakoze n'ibyo. Kandi inzoga zateraga urugomo zirazi ibyuma, kandi ikintu cyiyongeyeho baraziciye, ubwo nyine urumva nta rugomo rukihaba. Habaye mu cyerekezo ku muntu utari uhazi, ni ahantu hasigaye hagendwa na buri wese. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri avuga ko inzoga zigira ingaruka nyinshi zirimo no kuba intandaro z'ibyaha bitandukanye. Inzoga zituje ubuziranenge zagiraga ingaruka mu mikorere y'ibyaha, gukubita no gukomeretsa. Hejuru ya 90% wasangaga abavuga ngo abarwanye wakubitanya n'undi barwanye yavugaga ngo twasinze. Rimwe na rimwe ukamubaza ati se byagenda akakubwira ngo ntabwo nzi uko byagenze. Hari igice cy'ubuzima bwe atibuka uko byagenze. Urumva ko ibi bintu bitesha umutwe. Hari ibyaha bikorwa amakimbirane yo mu ngo mwumva adasiba, ashingiye kuri ibi biyoga. Gukoresha umutungo nabi bikurura amakimbirane yo mu ngo. Ubusinzi bwo mu rugo budashira, aho abantu basigaye bagendana akantu mu mufuka bamureba ukagira ngo ni telefone, kumbe ni bwa bunyagwa afite.